Puzanje je faza kada dijete počinje intenzivnije upoznavati svijet oko sebe i predstavlja veliku razvojnu prekretnicu. Više o ovoj zanimljivoj temi donosimo vam u nastavku. Puzanje je zapravo kretanje na sve četiri. Znači, dijete kreće se prema naprijed koristeći ruke i noge. Ruke i noge su na podu. Iako neki put to može izgledati malo drukčije, da se beba recimo vuče trbuščićem po podu ili pak s guzom se vuče po podu, a nogama se odguruje. Ima svakakvih stilova. Puzanje zapravo je predfaza za daljnji razvoj. I puzanje je vrlo korisno jer djetetu pomaže da razvije grubu motoriku. Znači, jačaju se mišići glave, ruku, kukova, leđa. To je kasnije bitno za razvoj, za hodanje i sve ostale procese. Razvija se fina motorika, znači dijete razvija mišiće prstića, šake, a to mu kasnije treba da bi moglo uhvatiti neki predmet, da bi moglo uopće staviti hranu u usta. Isto tako, vrlo je bitna koordinacija lijeve i desne polutke mozga. Mozak u isto vrijeme kada dijete puzi mora procesirati i zvuk, i pokret, i oči, i što dijete više puži, mozak, ajmo reći, bolje se razvija. Isto tako, puzanje je vrlo bitno za orijentaciju u prostoru. Isto tako je vrlo važno za razvoj samopouzdanja. Znači, beba kada hoda, odnosno kada puže, može doseći određene predmete i ima osjećaj postignuća i naravno raste samopouzdanje. Kroz puzanje dijete jača svoje mišiće, a to je potrebno za sve ostale faze koje slijede. Faza puzanja počinje obično kad je faza sjedenja, znači između 5. i 7. mjeseca života, iako kod neke djece to može biti prije, a kod neke kasnije. Dok god dijete ne uđe u fazu puzanja, da nema potrebe, jer ako mi potičemo određenu razvojnu fazu prije nego što je tijelo spremno, možemo samo naštetiti razvoju djeteta, ali kad jednom dijete uđe u fazu puzanja, onda se može poticati. Recimo, stavimo mu nekakav predmet koji će dohvatiti, nekakvo ogledalo koje će pokušati dovući ili do njega doći i naravno uz nekako nježno bodrenje i poticanje da to radi. Faza puzanja, to je nešto individualno. Neko dijete će puzati tjedan dana, a neka će puzati mjesecima. A kada se govori o hodanju i kada krenu, neka hodaju sa 10 mjeseci već, a neki krenu i sa 18 mjeseci. Ali neki prosjek je između 12. i 13. mjeseca života. Neka djeca nikada ne propužu, nego se odmah dižu na nogice i ako je dijete prošlo faze kao što je sjedenje, okretanje, onda nema razloga za brigu. To je jednostavno normalna faza koju su preskočili i krenuli su na jednu višu fazu. Spremni su, mogli bi reći. Kada beba počne puzati, treba paziti da ako u domu imamo stepenice, da se one zaštite, odnosno ograde nekakvom zaštitnom ogradom, jer bebama su stepenice jako interesantne. Međutim, dok ih ne svladaju, jako su i opasne za njih. Isto tako treba voditi računa o nekakvim oštrim rubovima, stola, polica, nekakvih ladica. Isto tako bi preporučila da se ti rubovi zaštite koliko je moguće. Treba isto voditi računa ako imamo nekakve police ili ormariće koje beba može otvoriti jer su i nisko, da se stave zaštite, da opet ne bi mogla izvući ono što ne bi trebala. Vrata. Vrlo je bitno da se vodi računa o vratima, da su uvijek otvorena ili zatvorena, baš zato jer kad beba puzi misle da su vrata otvorena i bum, može se baš lupiti jer su taj put zatvorena, ali paziti zbog prstića, da se slučajno ne zatvore i da prstići ne bi stradali. Treba voditi računa isto tako o pečnicama, o perilicama za suđe, za veš, kaminima. Ne bi vjerovali gdje se djeca sve mogu zavući. I isto treba jako paziti na kemikalije, sredstva za pranje, nekakve deterdžente, da se to makne, da beba ne može to dohvatiti jer je njoj sve to novo, interesantno i sve želi isprobati.